Hina mukara kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the Twins. Yeah, lama semanga vila sen. Ma kwade kudla. So, it did 24th April if you wanna the other twin. I think it's Timothy. I've posted this video. Langa fika vulandish. We must hit the dog until the owner comes out. We must hit the dog until the owner comes out. So, ukuvona ka mina, I'm very munhu ina mavonelo. Nitwina ku video le yes straight le ka Gagash le. Ku yena ndzwani ya kona. Ku pfe uhlaseriwa na yena ku jikajikwa na yena hala until owner yena yi humela handle. In owner yena I mean, obviously it's the funders, the people who fund him. And once the owner comes out, we must deal decisively with the owner. As you can hear, it's related to immediate events. Very busy the Twins na Gagash until valava ngifanda ku ri boss ta yena tize ti switwisa ku ya hayi se swi fikerile ndrisa leswi so tani swi tivaka hi 27 ta May Gagash ta kha endla birthday celebration ya yena leswi yi ti komba ku na ku sweswi yi ta va kha yisiwa a Obodo Kral and say the Twins mong challenging ku mona na mona matama khamana event a Palms the same exact date. Yeah, which means Simona Saboda Jaina. Yeah, of course, it's a move. I got Botokona, it's Thomas. You come by Cotton. So if you get a Botokona, Thomas, if you get a dish. What ones I can go for local Mori? No one got the YouTube or a Gaga special pictures on a Gonayana. So the fake figure and I just got Talatala. Because what I would like triple T. As you can hear, it refers to YouTube, I refer to a picture. So obviously, it refers to YouTube. Share our master teas of the channel. With the Baguter catalog of the Twins. I think I'm not going to I mean, a channel in the Twins. It's me, obviously, YouTube. Okay? So let's shoot on irony, guys. Kashilungu. Shulago is the opposite of what he's saying. Okay? Because kuna vanhu va nga yi tiveki triple T loko va nghena ndeka triple T va vona triple T va vona ku va yisa lava mara va endla swa kahle ngopfu okay so sweswo songoya yi nga kwadi because hala masunguleni leswi nga swi vula it's more like irony ne it's opposite of what he's saying. So loko ava yi twisi media kahle ngo kahle ava dyondzi ka vo Ben Mayengani or Mr. Post like the more you speak about you the more relevant you become. Ntlheni twana ka leyi one video kuna this other clip ho tlhe tlanga yena before ni nghena in details so tlhe fika hi twa ka this other clip leni vula ku fika yi vula leswi hi ka nyingi kenge le delela ka Facebook TikTok yi vula yi keka vanhu. Oh, it's referring to Facebook and TikTok. So loko hala ka YouTube a yi deleli swi kahle. Okay, so it's referring in terms of those other platforms. Okay, wa tele ku yi tshembisa ku ri langa ta hlangana kona hi ta vona ku hi mani ngwazi ita romba ngopfu famba tlhangana yona n'wana mani i ta yi vona impela ya swo delela ntsena swi na nchumu leswi nga fika kombisa swona sweswo which means yena i ya ka swibakelo ngoya a yi relax leswi nga ta vula swona at least the other one I think Timothy is a little bit composed ngoya swi komba ku se yi va ka yi kota ku endla ngopfu so hi loko va dyondzisa media yes media yi tirhisa sweswo and the market yi le ka swilo swa ngopfu swa negative so and the more people like wena is the more relevant you become swa pfuna swinene man so swi ta the ma swi vona ka vo Master T ta ri va kha vanhu vo fana vo Mr. Post no Ben Mayengani and xitalo mi kuma ku va kha ku tele swingo swa negative so swi va pfuna njhani sweswo swi va pfuna ku loko se album ta vo kha ti ta guys va ri more relevant. For example, side ramena loko se album yi la ku huma ni make sure ku ndla what we call a preview hi le malambani ma ku ina the views tingana 15,000 views a preview ya malambani le mi vona ku la. So how many times those people are going to repeat that album? Hi le xitori xa ximatsini ya Mr. Post 14,000 views. Hi vula le preview the video ta me ta positive always about the albums because an end post a review, an end album review afterwards. So do you know how many times people are going to repeat the Sinta Ben Mayengani? Do you know how many gigs they are going to get because they are more relevant online? Hela bo Ben Mayengani matiko ya it's 13k as you can hear see the LJ so it's 11k to the Mr. Post le ina tiko ra ka hina 10k leswi vula ku swona they are going to repeat many times le madlokonya there as you can see va ku repeat tele vanhu le na psychology walo ile ka 8.8k
vona nyana swi kha ti tirha kahle swinene hi lava hola one was the greatest album ya Dr. Joe Shiriman na yona a hi promoting like all these albums ti va ti ri kona leyi madloko ya Mr. Boss. So vanhu loko va kha va repetetela you gain a lot of relevance. Hi leyi yin'wana ya Mr. Boss ta hetela ka yona u ta tshama cover as you can hi leyi na moya wa December mashuku hi va hi va push ngopfu ka ti-albums and the-albums to ti ndlaku mali guys hi tona ti ndlaku va rhambiwa. We do push these things, so the more negative we post about that, whether it's Mr. Boss or Ben Mayengani, swi ndla ku va relevant. Mona for example Xongi rhanga no mina very good crush. I will make sure that she's always relevant even if swilo swa ku swo azumiwa, so swi ndla ku a tshama relevant online. Swi tiveka ku ku na Xongi rhanga swa ku pfuna na wona sweswo to get gigs. So aside about the Twins, obviously loko ve kha lwa live vona vanhu va cheka swa va swona ku oh the Twins va ndla yini, oh vana swa Bokati va rentisa timovha and stuff like that. Leswi ndlesaka swona a va twisi media yi lava munhu a kha a te hembilo you need to understand the dynamics. Hi va lava loko ngonya hi swi vonanga phela la ka channel mi nga mi swi vona cheka ti-video mi ta mi kha mi swi vona ku a ni kha ni competisa gig ya vona na Gagash. Sweswo swi vula ku we marketing, I was freely marketing those events free of charge a ti kha ti marketiwa ku vo Master T na other channels. Ni vona va kha va swi endla mi kuma ku va competing there na sweswo hi loko va competiseni ka event ya 27 ta May. Mi nga nota ti-previous videos hambi ka halo video ra leswo, so sure more people va ta swi tiva plus leswi ni ndlela ti-votes la ka channel. So I'm aware ku ri majority ya n'wina mi kwale Gauteng province ku hi ti-votes tete hi nga ti endla. As you can see so far ku vote 439, so swa tikomba vanhu vo tala va le koko a hi hinkwavo vanhu va kota ku vota because they don't have YouTube accounts. Va vone ti-link from Facebook, that's what I've realized. Mara majority ya vanhu ve le Giyani ve le Joni, so I was shocked. A ni twi no vanhu vo tala ve le Giyani, so sure ku ni fika ni nga ha chuki ni ta ti-vlog se a Giyani musi ku a na mukona kumbe less percentage ya vanhu lava nga a Giyani va ni vonaka swi ri ku n'wina mi le Joni hi swo sweswo. Loko ku ri amazing subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.